aban no entimi enye bi mu aye no na kyese wankasa wonim de wo kade ensem na panyin epesa wo kyerɛ ensemi ene afoforo ya editie na edika no na enne anwumre ohene ire maame akua yeboa asia mama trasia medema no eba begu ho asa wadi amam na yakai se Facebook no ye wo live ewo wo eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no enso eya Sompa TV na kese wa hase nom echinchin fidie no fruma ede amame sanso na Patrick ene eye nipa pina no ya ebre sene fatem no wo mudi nyina no ye de betudwa wonom eboa ye amakase etimi edru abobo na fe yenje brene adaje na ensem ni nyina da yemfa engu ho emfa emamo Nyankopon eya adomu a wokyena da adwuade ya August bosome da toso enso no BC enso hwetwere no ehyasie e de ama yenuanom ye manom ne ye nananom a wonom ewo JHS no na eno enam so nte no kyera no circuit A school wonom improvement support office no wonom aye dwumadie bi e de ama enkwada no nyina no eye onimonyafo Jesse New Love ya wono ye officer ya wada dwumako ya no na wo kye se sohwe na nkwada no ekwa akotwere no enya de a ehu bia na emom yenkonkotimra abua no ana obi so obabua na na tire se wo hunu se bia ne okoya nkura ye different from ne waye ne wo moko no akora betimi aye enti ye ma ne ti ate se obetimi aye a ono ankoye on se because of free SHS no enkwara ne bia wi a officer wo ye krache wo ye awuraba miwa wo de kwase ne to wa on timenya wo antimi ampa ase ne de so ate ase enti eho hia se obi a wo ne fi wo examination center ho ebekọ ho wo ye headmaster wo de nkwada ne duru wa pe ba bi kwotena because akoda bi betimi ayare bra o twere nso hwe ana bibi betimi asi especially akura bi wo kura o yo ba no ohunu kwase no no office bi ye ne hukura obetimi anya na menses wo ho aba head a wo de ne kwa na tika wo de ne kwa ye no wasede ne se ye bebo akoda no watimi ayi ne ho afiri o how kakra na beba sa abene ni mu a amane ho ato wo tere ne bi ase ye pon na wo de nkwada no kọ bitu se eno ano no we enya ade a ehu emese eye normal examination a nkwada no eye entinya ade a ehu se o so obi ko se twere bi no tutum lika akoye questions bi ama nkwada no wo mo mock sha wo mo ye no se on papers no ba na hwekora na se questions na wo mo ye no wo mock no kura e bi e den chan ne wo mo ekoye no BC na ngasa Ebusiafo panyin ye tin nken wono na kyera no circuit A school improvement support office no wono etua no se office on monyafo Jesse Love na yekọ ekotie no na eye kyera no ewo eye bono mantem na sunyane wono madaroma wono ne empanyifo atwetwe nkomo akwanya kwa bro no ma wono na pamfo mu to bi de ema na yen ye boy rom na mom ye da so egira BC en social training mu na eno na wo ba asante mantem ase no ma North Central Assembly member enso ye wono monyafo Agrippa Opoku wano so aye dwumadie bi de ama enkwada ya omukotwere nsohwe no sebe ye betimi aginja wonom na wonom etimi ehu de na wonom so ehu etimi asane wo munyankopon ya adoma wo kyena da de wonom asua nyina no wonom etimi akotwere ama enkunimdie so etimi aba ewo awieye nem na bra wonne Sompa kasefo etwetwe nkwamo no yenko enkotio ne monyafo Agrippa Opoku ne nsama hoduo bi a woda na de fa botaye titiwa enam so nti sa dwumadie we etimi koso kwasem me no me kai me ma me afia pokua nya asembi o court na me sapa primary asem ko de me nhye dankai na so me kai se judge no ebusa ne se na ne lawyer we ne come forward and it was sad say na onibi and that was the first time I met TBB friend say legal aid because now I was say ye chen so onko baby sana onko pe na e wono ma me ka che mo se mi swade na mi swade ba me ka che mo se minyini a me lawyer na e kwan be so na me fa be lawyer e ya adisua iwi ase ade a e ma osikani enu hiantem ohiani entem etimi etiawa ana se ebeye pepepe e suku enunti as an assembly member me hune se community no ebetimi ayeye ne nchechire ne mpeja ne mpuntu se ebekọ nanim ana ebegina na ye wo se enchirima na se yenuanom nketo a eba no
say a boa woman is show in additional council. Nation development day, a woman and a day. Na fine your informal education or ubia when role play. Nanso say binyanti say semetical moi. Any kwan say meto ade etofom. Say binya enti say you be a arena se sebe or hospital a doctor ne no. You be here say abofre bibisua ade no akoye doctor. You be here say car bi say ya anase simple kwa bibi ni na eche so you be here obi so be invent you here engineers eno no na ehye me nkwan enwemu say ya mwaye mofra ne amfoma amfasa entity mu a saa enema e wo say ma community etumpon anase empo a nation etumpon ni nyina no intimi emaso enu intimi me biggest motivation and say o my Ghana echechire no centreso enchechire nese sebe yen tete enkofo emomu ensa meye dadwe anase oha omaye na sebe odwina wonkwan ho na wo ye wonkwan odie ya osusususu. Honorable Agrippa Opoku, a assembly member, the Madeshaya, one more North Central, so war and I equity and Komoboy a free and some way saying, you know, what it to Jawa bra, a mathematical set, my set be, what they come out, one of my better be seen, so share, ya, what the exercise books on, so it's me a can one and one and what you know, and Quadaya one and Saka, Chedi be, one at that one many sweat the x-ray. And it should not be afraid. You should be confident. There is so much to do in the school. There is so much to choose. So it helps to pass through so many decisions. And there is everything good in there. And you have to do good for yourself. You have to think better things ahead. And you have to decide whether this you're going to do or that. So you have to prepare yourself well in the exam hall. So what I've learned that there is so much to do ahead of me, so I have to practice well to do better so that my parents will get proud of me and in the society. So I'm proud of myself to do everything better. Thank you. When you believe in yourself, you can do it. I've learned that today. If you believe in yourself, you can do it. So you don't have to stop to believe in yourself. Always believe in yourself that you can do it. Okay, thank you. Okay, you should be confident in yourself. And you should be at the hall 30 minutes before you start the exams. And you should not be afraid. You should be confident. Aye, not just some quadano, Asantini, Baya, just and a blow for Badanya Sam Ketua, and was in your confidence. We say, you're not interest to be see for one more quatrain, so JHS for no, a BNA and I call equity, you know. I was saying, boy, a homodiancy and Sabetimia Kayania Bema, come bentum, na Dodwana, a friend of Wasti, no what on cra, at the free doma, and an important moyan, our bromantamo at the Amaye. Nene and cry a dear free one, and they say, I be seen so yanam so ama asafobia what to the temple of praise. One of so I dreamed dear be, Nina and say one of a de bois sebeyan quadano, dear one of my shenano, a betty me, a ginger one now one of Etimiaka one hona, yanko, yes, and you more die yet in you run no kakum so, yadinquanum come what a man car and you may yamao ajo. I will say, yes, and ya and can, Yeniana Homano, a dear Yamoka Cranty, Yanqua, na and cry out so at the Mayano, not just what you made no, I say, I was Safonimono, Wabrana, air Cosuano, and elder Charles Ado, one no air Casama for Yawo Jinamo, a day, Emma, a year, Pastor Reverend Asamoah. Wano ena eye municipal and district pastor ya wano e wo yanko enkwati no disemo wa dan di e de kireye in fact nyamedia adom yen enkrai ade papa nyamedia adom ya me fi se ne pa wo mumu asa ne pa ne wo mumu no kwan bi a esa asore nso ye fa so ma sa ne pa ne pie ne bi ne se ene program ya ye se enkrai ne beda omo talent edi na enkrai na tumi anyini onyame mu ahunyame nsem e ba be ye seed ababi wo mumu omunyina enkrai ne tumi be ye pempa ede boa omobusua ni society ni enti a sa ni so ade hu enti am se asafuna ye sa nhihye ma ye sa program. Oh, I think say churches ni ya ankeye eye pa ya de papa eboa
because nkwadaa deɛ ɔmo ani yɛ future enti sɛ nkwadaa no yɛtete ɔmo saa kwan no so a sɛnea bible ka sɛ yɛn training nkwadaa kwan ɔmo mfa so nyɛ den ɛnyina ɔmo amfiri ho ɛno yɛfa saa kwan so ɛtete nkwadaa ɛma nkwadaa no nyini ba bɛyɛ nipa papa ɛne nipa titiro ma society no nso so yɛnya nipa papa ɛfiri nti mefi sɛ asɔre nyinaa cultivate ne yɛyɛ a ɛbɛboa paa Abusia Elder Charles Ado wono ena ejina mu ya wakasa edema doma municipal area district pastor no wono Reverend Asamoah Ameyao na yenko na eno echi no ensem bi nso so asafo ne ma no eda na de ne yenko tiemra ye ba ye bekọ Wasti nchen say ense bi betimi anyini na nipa ni mu kina kwala no na ho eden ahwe ne mofrɛ ya free ashase ni odi kanye second ebe kasaye ni oye ya eye manije dodo ehun se ne mapapi e won kwara ni ba cho e se be ye pa se ma uhu ne pa e won kwala ni mu ni obe kasaya manije ho pa ye wunu ya ho kire na poa no te se bra akromfo po na oje beje ne ho ne manyina no bi bedru osofu pa bedru otwam koe na obi a onye sofu bi kura onkwa asoro kura dru no ohun ne mobo nti ese kristo ni bia no nipa mobo nkakra ne beka program me kan say nkra in fact ba ya de ma ye ho atwire ho say ebibi asafo no in fact ya wodache esam say won se man nkra mo aye no practice to mo preach omo ye nema bebre Abusia for temple praise asafo ya no ewo doma na nadwumade ya wono me de hye so edema enkwada no ya wono me wa asafo ne mu no nyina no ye de mu ensem de ebre mu no na yenko ye nua Wasti ho na yento eye enkrama no na wono so emu ye musai na nadwumade no na esitie pote Wasti wote yenka ye mu adwo ye de mu ensem de ebre mu no na Hello Wasti Yeah, boy, ya humode say ye nua be ma Wasti ebe twetwe enkomo na anya me se fidie be wɔ ne nkyente no onte yenka eye Wasti wote yenka ye ma wadwo abusia mofa enche ye na ensam kakra bi ewo eche opese wode emu ensam no ema na so no na homa no etimi enyina so nti ye mo nwra mu ewo ensam foforo mu na BC so hwe etre no ena yasa ewra mu biem na Ora Justin Kwesi Bayo one also so at the efutuo akwa at the ama BC and so retrefo ni nyina se adaroma said the niama esi kono eya wonom ehwe na wonom enyi srobia enfefri wonom na so retre ne de enya ade bia ehu yenko na yenko enkotie ensama hodo bia yenko ahoma no so na yenko enkotie Ora Justin mrampamcho yenko tie Ora Justin Kwesi Bayo ne nsam no bi embransa Abusiafo ye boy ye homoden se yensa ebetimi aka yanko yechi na ye ne Wasti entwetwe enkomo enfa doma enadwumade ya ekoso no emra ye ba ye bekọ na yakọ ensem foforo mu na ehọ nso de ne yetime de ama Wasti wotemenka ye moadwo Hello Wasti Abusia monfa enche ye pa Wasti ahoma ne nim Hello Wasti wotemenka Wasti Abusia fo monfa enche Wasti ahoma ne nim ba bia wogina ye boy homoden se enka yensa ebetimi aka no so no enya ade a yensa etimi eka no na BC nsohwe etre ni mo no yenkọ na yenkọ nkọhwe se Ora Justin Kwesi nensem ahodo a wono so ede ema yen efa BC so etre ya wode afutuo ede ekwa ma yenuanom a omo jechese ni nyina se wonom enhwe na esuro ene ehu bia no wonom enyi firi wonom BC nso etre no we eye normal one
ete said dia wote wo classroom a ene term na kwa wie ya no wo twerɛ nsɔhwɛ no enye ade bia edin bia na ye wrayi eye ahafo ano southwest panyipa ya wono eda enwomasua ano ena wode afutuo we sei ekɔ ede ama wonom ti no ye bɔ ye homoden sɛ yensa ebeka ye wura no na kakra ya wono so ewo ede ema ye no yetimi ede ama no na mom ye ka cha so betimi enya mizo free drink ni bi na wetimi ede afa wo minimu me so dwumedie bi a wudie no eya na wa ma wonsa etimi akabi ebebo papa ebe hye wani monyam ebe ma wadi mu ewo ho so mfefo ene wagyanfo wadofo a wonum eba bejo dwumedie ebia ye wo mango flavor de no nko a ewo ho eno e mango de nko a ena ye chimede agu ade mu kama ena yakata so kama na wese no so ena eno achi no wobetimi enya fruit ahodo ya keka bom ni nyina so ebi ya ne baako de papa enkwada no ekosu kwa ye momoden si ebenya bi de ama wonom ene wo mom we se chese no so no ye nje ne keten ne fa ma wonom mo kwa we enhye fridge mo kra wonom a de papa woba Sompa FM asenu ma ni dosopo no wa ha se no benya bi ato 0246 270 221 0246 270 221 obetimi afre na yaje so na baabi a wo bia no so pese ade bibire okrampo na ye no bekasa ne hu kwan pa ye befa so a won sai betimi akabi afre yankoye Justin Kwesi enchen wono ena ya afo no southwest panyi kwanchefo ya wada enwomasua ano yewra enwumre wote enka wada roma ye moadwo emo akwaba eba Sompa kase so yewra mpacho wote enka ebusia monfanche ye ene ya homa no edi ehwamopa na ye hwe akeka enema esi eni sebeya wono so ne de kakra ya wo no watimi ede amayen na ye monwre mu ewo ensem foforo mu ahafo regional wasi no coordinator panyipa ya no eda entotoye ano ye rani late wano so ede ensembi atudwa ne nyina no ene se kwan pan kwada yi ebetimi afaso ama awofo nso no wanom so etimi enya ni daso se bia sore tre ya wanom ekwakwotwe eno echi no eyade a ekunimdie ebetimi aba ede ama wanom ti no ye boy ye homoden se ye no opanyin no so no ni lante ebe kasa na ne nsam ahodo bia wo ede ema ye na nwumre no yetimi ede amam na ne nyina no ene se ochre nyankopon eye adomo a ene anopa no nkro pepepe na eye enkwada be se empema hensia ya wonum ewo memafo na nyina no BC ensohwe twere no wonum ede ekwa akwohyehe so ewo mia ahodo na numu ena empanyimfo ekyere se wonum epese wonum ka bibi ede hye enkwada no enkran wonum eka bibi ede yi ehu ani suro ahodo a empempi na no obi wo hwa wakwohwe nsohwe a na ato ne so enam so nti no ene e obi wo okrampo na ne supervisor gira ne nkyɛn a wontimi enkasa ene ade ye kwaye rani lante eho wono ena ye ahafo regional wasi coordinator ya wono ewo important ye ranwumre ya moadwo ye rani mpacho wote enka ya moadwo ene ehoma no ensisi so ma ye busua mo de becha ya papa ye ra wote enka abusia fo na ye boy ya homoden pa se ye rani lante ye ne no ebebo enkomo ede afa na futu a wono so wo ede ema BC ensohwe etwere no na kyese empepi na no enkwada ne bi ekotwere na kyese osuro ene ehu bi abehye wonom ema enam so ntire ya na wonom etimi etwere de na so ne bewie no na kyese eye felua nkugo ena aba wonom so ediem no ena ye rayi etwere se wonom ehwe se sa ne ema ne nyina no won betimi eyi ede afri wo na ye hwe se yensa ebeka no a na ehoma no se de na nwumre esi eye no ye hwe ye kwa last one ye ra wote enka ya mowadwo ye na ba cho na pom ti say nyame adom ye ho ye da nyame ase wada roma wo kire nyankopon ye adom a ena ye ma ye nuanom ye nananom ketewa BC so retwere no mo de kwa akwhyehyɛ so wagina mu ede futuo ede ama asafo regional wayek coordinator
Edi ensem pote e na pesa wo da na di e de kire ye mai. Okay, me da wase. Me fa akwanya we achia etiefo nyina. The American say sisi ababi ankra no omadu no eye de ohia omuso ombaye nse obia de ya kire uno bomode na kinkan so abredia ansa obekọ example no akra bia paper na wo betwere the next day no nyamre na kinkan so kinkan so a okwa na watumi atumi answer questions no enkra no enya ade abebo mo se ombe 1990 na om de be phone calls om mmere kakra na wo no e ba ni sa emo mu enyamre ensia omo ade no enti kakra e be kan se akrabia enyamre ma ni books no na onsia na the ticket news wa kire omo no so and idea now so omo fa no serious because questions na be ba no em free babia this say and I be free textbooks no so na ye bi amomo enti ya kan so obi anyamre ema ne ho on kinkan ni books na okwa on suro enya ade a vigilators no be harazi omo obi a otinasi a instructions na be ma wono ti super pepe na omuntu mentre no mbede nkuni Yo yera na wode eye sansemi e man kwadai so retire na e ba ye afi atwa mu no ye hu se some of the vigilators kwanye wonum de asuafo ni bi efa so no wogidi sapo ntire bi okoyi wo hu ye don so de wonum anasa wonye maka wonum krampa kwan bi aya omudi omo fa so no eye na ense enfre no so afutuo ben kakra na wode ma wonum ama enkwada na nya enyina so bi se de omokoi de entimi kwaye se na no de no yo that's it and the vigilators no any supervisors na ya mo omu nchekere na nchekere de amom ya dana de akire omu se enya ade a omu ye nipa ana omu omba ye omu hu se enkwada no ye enkwada bi omu ase omu ha adwene onvan se ti se nkwa omu kire omu ade wo school no wo mu se ye nipa no die abega bansa akra wo dan no mu a na bi wo a junso aka no so okase okodunso a say ye ma no kwan ba se ade na bi o bi o ma police ni eden bi o edi nachi no okodunso wi na wa ba se ade ba bi o ba junso no kra ben hu hia kra so bi edi nachi abetua bansa so bi wo so aprakunu say o si ni mu ha no ebi gina de diani odi ye no eba no sa so ye ma no kwan vigilators no enye adepa se wa ko gina akra so na wo hwe de wo hwere no eba no sa ebe ha akra no omo gina ba bi no omo hwe de e koso wo class no na akra bia anya ade enihu aha no ho se enya ade a pressure bi wo ni so na watumi akre de e se o kire pepepe ni lante nwumre ma ye na wase ene wo brane adaje a wanya ede amaye ewusia panyin ye yete ne nkensa wo de wani kiremu e wo hafomantem ni mu a West Africa Examination Council no wono ene panyin kwantrefo toto enema as coordinator e wo hoye rani lante ene ne din ye bo eremu e wo ensemfo from na ye komo e wo edra secretary se e wo na aban krache panyin ya wo kiremu e de ma na adodan kwa akufo ado e ye owura Dr. Kingsley Osei wano so e de atodwa se na nsensem bi ekoso ya wotete no framemu anase wote na som sana eye na hodwiri papa de nyina no ene se aban eye pipi aban yi ba ye ene ma hodo a wo ye e de abo apomden ho nsam no eye na kyese eso ani na so no obi wo ho awase apomden ho nsam no wo hu se ekoye obi wo ho awase aban yi ba ye wo hu se wa ya sabia ba kokore no ena ye Kingsley Osei wada na de se obi obekasa ne sebi na woni masem a wo ka MPP aban baaye emfie enso na eko na wiye na obi ehu emoden a na do danko akufodo ne na bedi akire Dr. Mahamudu Bawumia ebo se ne nipa ahoden ebekita na abre nyina
seminar nedwuma yedi ye aban ebo wona oye adwuma yaresabiafo oye adwuma wo covid-19 pandemic no mu na ohun se na enya adeketwa nti no oban atu hu se o hye wo mu nkuran mo mu krata bodin na wo mu nchiri mma eba be hu se sei kura na me papa na me maame na me nua de eyeye no eno so hye nkuran nti aban eguso abre nyina se obeye de ebebo nipa ebewo de be hye nkuran ewo yen mpomuden aseye enyina nti we kire yen se nipa nso so no aye wo man mu no enka ehu behia se ye betai aban ati sei mu achi na watoa so na waye na ede Abusia panyin ya yete ne kansa wode wani ekyeremu ewo eye edra sekre dumase a wojiramu se aban krache panyin ewo empotemo Dr. Kingsley Osei eni ni din ye bo modin ase ye nsabeka na wisie na ya bo epini no ewo eye doma ene ne mpotemo na asemu a yete ede afiri ho no enye asem dekra ni nyina no ene se ye kyeremu a ebema bi eye a wono so no wakwa akofa ne ba wanya finhia no aduasa enum ya yese ye abobo ya driver yi bi kane no na wotwi abobo ya na wakfa ono ankasa ne ba ya wakwa akoton ne nim ba bi a papa no ankasa no nani ene na koma ekira wo pese ono ankasa ne ba wawo no ede afri na senemu no wotimi ekokoton akwada ne sa papa no ya ho kire anase ye de wo hia na eye ne sa na se ono ankasa no ene bi akoye ne bibia no nte no eniema enkoye emfa ema no na wisie na woma no enya de a ekoye boye homodem pa na asem wese no akoye awrahusem bi a papa ne pa no wanya emfinhia no mienu pe 2-year-old girl obaya ono eye chebi potrase ewo ena sa asem wese esiye na eno ena ebeto dwase Patricia Tete wonom ewo ekura bi ye no so ebendo my potemo ne no ena chese ebeto dwa no sa no na amama me no ho adwiri ni papa ya ne nsem a woke nyina ne se wonim ono akasa no ne kunu no ade pote ha ne nti a akwada ya wonom abre ne ho a Nyankopon ede na che wonom efie mienu nie na wonom abre ne ho abo ne ho ka ebesi sabre no ya chese afre na ne ho aye dika papa ewu ni ho krampo na wotimi jeje maami ani kakra ema no esre no wo se wo fa na kwa akoton ne dia na chese eye ne wanwanti no akasa no wabopusa waboto krampo ewo ho enu nti no papa abre kasa de enchiremu no ekira wakwa akodi aprosifo ensem ya wonom etoto na no ebisa no eniema ba ko mienu bi na wonom ahwekwan a wonom ede ne befa semra ne che ne dia wonom ama emra no so etimine na disa de se na efata abusia yemfa aseda ema yewura asante yebo Benedict wono yesemfo panyin na kese na kwabra kese wono so ebo papa ye numre wone na tena fidie na chi echinchim ne fruma ede ema yen san so na eye Patrick Bansu ne de hye wono so ebo papa na ye mampeke na wo mi chi do Pastor King Buffalo Soldier na wa badwuma systematic wa hasenum ebi wonom ne yenuanom a wo wo MC a TV ho nyina yima any Dave ne ekoba jase sempremo Rexford Sompa edidie enso wa hasenum ono so ekan ye ho a enne anwumre ye de ensem no ebesomo kwanya kwabro no ma ene na pamfo wo sunya ne Sompa 98 points na sanso ena akwiaboachewa asempa yetia Papa Toast ene ye na champo wa hini mu nyina enso ewo Sompa 90.7 ye no enkranza information center dodo ne nyina no ye de aseda ebema wo no medi do hini re maame akwa yeboa esiama ebusia ye sorry de kaibo me ba ku mienu bi wo hatew ye mfentwem na ye sorry so nyum papa krache wa ye krado wa hasenum na odenyom abesesemo ede abamo na owura edu wono ene desa asem wesa na se enkaiboy ebaye oye okunu ya ote macro ebusia ose ono ankasa mame Esther edu ya woye ne ho kani pa mame ayira
owo adwumuhaw kakra Esther ewo adwumuhaw kakra na wanya emfinhia no aduasa enkono 39 years woye kokko oba kokko krokro wa kakra kama pa ya wakatwi kasai enso ebi na ochremu a enu ada egas bosomeda na etoso enum no na be se no mienu aboapemu ya na se aboapa nsima aduasa no enwumre no wo frifie na all frifie no na ohye atade tenten tuntum eni fufuo atade tenten skirt black ibi na top nso no white na chese skinny enso eka ho a wode ekoye black and white top sanesro no black and white na skin nso ehye nase na wode epieye efri enura ebepem na ye kasai no yewra kofi edu chese ne hokeni opene baabi a wo huni ntino wo sradofo nyina se wow wani betwa oba Esther so no bomodia na efre esisa number we so 0256 65 57 04 0256 65 57 04 na anaso betimi ede na ba Sompa TV anase Sompa FM yadwumam hasenom ewo soame share filling station ho ano yene no ene bo ho wa ebe na moso ama yensa etimi aka yewra yi no yede aseda kese pa na ebe mama me Esther ye oba ho ofefo hima mesramo owo adwumuha kakra bi ntino ne kunu no nim ba bi onenam sese munya yadom na yensa enka oba pa Esther na ne kunu ne se na moso na ohu ne yire biemu a aseda ene na ase kese pa chade kese na wode ebe mawo number ne biemu 0256 65 55 0256 65 5704 0256 65 5704 eno no sanso ena ma Miss Cecilia Ofosuwa wono so ete Balax house number 4BN 120 Balax ha bantema ena wono so ete na ochese ne ba ayrai ne ba ne friend Blessing Ofosuwa wanya mfinhia no edu and 14 years abayiwa ni petuntum ya chese nimu edu kakra osa etia kakra na ose ofrifie and the eniema ekona ayeden kakra e de ama wonom waso ofrifie no efri wonom ehun ni biem ohun ni biem nteno wo stress best laundry ho bantema ye no ye opposite V mat ho no ho na wo mu ehun se wogina ho bra etwato a wonom ani anhye su ebiem nteno ma Miss Silofoso wase na ni etutu aka ne nsempa na baba waso no ofri ne nsa ese ono ankasa wo hu de obeye nti wo sre adofo nyina se yemfa Sompa TV so na yemo no enka ye nkyeremu se be yam betimi aboa ama ne ba ya ye frɛ no Blessing Ofosuwa ya wanya mfinhia no dunan oye ni petuntum ne modu kakra osa ye tietia kakra wa wonsa beka na anase wani betwa ne so bia no bomodin afa ne bra Sompa FM hasenom anase Sompa TV ase ewo soame share filling station no enchen wa ye beje no sanso na betimi afre mei na watimi no wabon komo 0244 76 68 58 0244 76 68 58 anase 0555 2409 81 0555 for na ya miensa 2409 81 Mr. Ma Mrs. Ofosuwa se wadawroma momoano na ne baya wanya mfinhia du na Blessing Ofosuwa ya waye ni petuntuma wosone modu osaye tietia wose laundry ho baabi a wo mo sisi ne ma ne ade no ewo bantema ye no opposite V mat ho no eho na wo hu se wogina etwato a wonom eni enhye ne subiem ntina busua monya yadom na enipa mienu we se Blessing Ofosuwa akwada baba wa wanya mfinhia du na ene Esther edu ya wono so enya mfinhia no aduasa enkono no abusia yensa entimi enka wona adehye ya wonom so efri wonom abusia mu no wani
etimi etutu aka wansem ebusua ya fa musi asenum na anyum papa crutch ma pk wontimi efa enyum emeto amoso na wahima Jacqueline ahofedua papa bi ne ono so bebo mi chidom kakrenti no ya fa sedane bi ema no me sore so mi de do ohene ire ma me yeboa esiama Onitin bi epue opue ya wampu ni kwa o odi ani ji ani kwansha abrabo mu afutu nyamsum woni da so edi ani ji abro ni panyina